اتیارین هفتیا هفته دا شخولا نایابا کردستان آتا پاپی یانا زاخو میوانداریا یانا شقلا و خدانا رضا دو ماهیه کر. هرج دسپی که یار یک آوکیری هاتا کرن و چندین دلیون گل کرنه بو هر دویانا درست بون. الخولک سیونه یاریزان جوهر نجم یانا میوان گلای که پیش خست و افنی و وی انجامی بدو مایی کات. الدسپیکانی و دویل خولک 46 چیای نازی انجام بو زاخو کفله کرد و هر دو تیم بو سرکفنه جنگین لیانا شقلا و دلیون خوب باشتر ورگرتن. الخولک 65 هدایت لطیف یانا شقلا و بگولا دویجی پیش خست. الخولک 79 جهوال ویسانی سلام گولا سیجی بو شقلا و اینا. الدوماهیک چرکین یاری الخولک نوتو سیحات محمد جداهی کم کرو گولا دوی بو زاخو اینا لینشجا زاخو قرطال کرد و یارید برجواندی یانا شقلا و داب 3 گولا برانبر 2 گولا بدوماهی کاد. رمنا بجن وضعی ما خرابه بس با ماجیک ویگوی تقریبا همی خلکت زاخو بخانه ما چه معترف و چه اودی الخوای اضافه نکنه بلکه وان فريق دی تری حمیا چه اونن لعبت اضافه کری نه محل بتنی نه محمی ویگوی خلک زاخو بخانه و یا دو يجيك برا من لاعبين مدرسة كده دسبيك ولا لعبيك مصابية فشلت معنا يو فريق تين خوري وقالك جورج طاب كونه دوري هرمي شاونه عردي اوريجا يجيك واكيد بيجن قالك هوردي كرنا خال فريق ناكت الجمهور قالك نايت بيج و سپاسی خوای گەوراکەن سپاسی جمهوراکەن کە لە ڕێگایشی دوور هاتبوون ئەنجامێکی زۆر باش بوو بۆ ئێمە چونکە ئەمە لە خوارەوەی ڕزبەندی بووین ئینشاڵڵا ئەوە دەبیتە دافعکلۆ یاریەکانی داهاتوو کە خاڵی زیاتر کۆبکەینەوە چونکە تیپی شەقڵاوە تیپەکی باش و چاچی هەیە سیقەی کاملین بە تیپەکەی خۆمان هەیە ئینشاڵڵا لەو ناوچە سۆرێک خوارەوە دەرباز دەبین و لە ڕیزبەندەکانی ناوەندی ئینشاڵڵا خۆمان دەبینینەوە. ابوان انجاما یانا شقلا و بشیوه که بر وقت هاتا رزا 14-12 خالا یانا زاخوش هر مال رزا 13-14 خالا. آمد بریفکانی کنال آسمانی پیام زاخو